wasi'un alim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Ya jadi Darusman saya tikahkan istri saya pada engkau dengan mas kawin perhiasan emas di maktab dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Puspitasari, putri kandung Bapak, dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Alhamdulillah rabbil alamin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minna wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu ta'ala kulli sadatina asmi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah syakirin amdan amin amdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru lakal fadlu wa lakal mulku kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'ala bainakuma thayyibal katsirin ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ja'al jamanana hada jaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadini zawjani kama ja'alta baina Adama wa Hawa wa asli lahuma kama aslahta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa barik lahuma kama barakta baina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmilna samawati allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana famsurna lal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Boleh salim dulu teteh boleh dipegang kepalanya sambil mendoakan sang istri. Suruh jadi raja penumpang jalan jadi orang. Pak Bubu teh lucu gitu gitunya. Mata bulan yang ngajal itu tidak coverna. Don't judge people by their cover. Jadi jangan lihat orang dari covernya. Jika nama serem, padahal mah langsung begitu. Alhamdulillah. Lalu kita atas sama saja ya, Kak Bakti, Kang Haji ini. Alhamdulillah. Tapi istilahnya kita acara, paling mah atau screen aja. Kang Haji diterehkan bisa. Salah lagi saya. Ayo tuh, teras, makan nggak teras tadi kita Pak Bubu. Kudu gede jangan. Ayo tuh, wanita itu. Wani mana yang gagah nih? Wani nugar ya. Udah nyanak lingis. Ayo, bismillah. Jadi kudu bismillah. Nah, suami. Nawan suami teh, neng. Suami teh nama? Suami teh singkatan. Saudara orang mana jadi? Suami semua uang milik istri. Setuju teh neng? Tujuh. Nah ibu anturnya harus itu tuh di sana bojona. Mana ibu bojona mah tuan. Siap. Terus gitu. Langgar kuliah buat neng.
Ada sayur nawisa. Iya. Oke. Karena sangat simpul banget neng. Beli kegiatan di cepengan parangan. Terus halal ya. Enam tong izin saya batur saya dunia milik berdua. Yang lain mah mantra. Ah, ada ini dan ya istri. Nah, istri teh. Istri teh nah. Berapa kehidupan keren. Singkatan istri teh. Istri ikut suami kemanapun suami pergi. Di sana kemana jaya kita putar ke dari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neng gelis, Neng gelis, bojo AA, bojo AA nyangakeun mas kawin, nyelakeun mas kawin, panyuhun ti neng, panuhun deui. mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan barokah. Aha, sok tampi neng. Tampi. Tanya dia neng. Nyarios. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anu kasep. Anu kasih. Bari ditutup atuh kasep. Anu kasep. AA Anu kasih. Neng nampi Neng lampi. mas kawin ti AA. Mas kawin di AA. Insyaallah barokah. Insya Allah barokah. Ayah hiji pamunut. Ayah hiji Ayah hiji pamunut. pamulus. Kinongi ulah makan capek kene. Hah? Api-api tenguping biasa. Mohon sok disimpan we eta na. Salam. Cepengah hiji salam hiji. Neng nganggo mulut atuh neng sun mah. Gitu. Sadakeun atuh. Meh aya tapakan. Oke. Mereka bisa enggak lagi heula. Atos alhamdulillah. Nawi si jadi teh acan, Bapak saksi teh acan nawi. Saksi teh adeni, saksi teh singkatan. Saksi teh singkatan dina pesakna kadah diisi. Bisi lagi ka naib. Dipalihan apa? Mohon. Dan mohon dengan Rahmat, Pak Rahmat. Rahmat apa Rahmat ya? Ya, Rahmat mah istri. Aduh, panjang deh ya. Masya sip. Alhamdulillah. Mohon. Pak Amin,